Kusamakhosi bayede phela lomhlabathi phakathi kwethu kusamakhosi eluthula ihambeli zethu eqhama ngaphandle amakhosi esingekho nawo enkozweni kodwa akhona namhlanje zamakhosi amakhoyisana phakathi kwethu amakhoyisana abathwa lonto ukukhuluma bathi qaqa babe bathini labathi la amakhosi esinaphakathi kwethu kunesilo sawo lapha phakathi kwethu isilo uThomas Edgar Brown ngicela akuqa nje kuphela dolgela kuqhaza indaba please don't stand up kneel down Yabia kukhona esilandela inkosi uMajeke cela kuqe naye kube nenkosi uMasiya inkosi uPescadero izinto lezi nayibona nje nathi hayi babe sineka abazali inkosi Williams Williams basizo zingezi inkosi Mekabote amakhosi lawa sibese khulisa izinto usikhuluma ngicela sibabile negama lodwa phela sijamile phela sabona amakhosi sihlala phansi noma esila wona bese siba nenkosi enye eqondela ngeyabaza lenkosi na inkosi uNdawonde ngoba lenkosi uNdawonde naye ibiza ke ikhoyisa kodwa lakhe la emakhabeni inkosi hlala phansi ngihleli hlala phansi yakela khona ematabetulu ngizodingisa ngicela umhlaba umhlabathi ayihambe inkosi iyohlala amakhoyisana ngiyabonga kade bezivakashele ukubona nobaba uNkulunkulu wethu sesiqedile lapho laba baphuma bejabule ekhaya baba nazo ibusiso abasoze beqeda kodwa siyabonga labe usamakhosi ngisaba kusho ukhona abantu ukuthi hayi hlanga lomhlabathi silwesikhulu Nkosi yamakhosi Nyazi lwezulu Ngonyama silwesikhulu kuyintokozo kithi njengoZulu ukuba siphelekezele iNgonyama uma izoba ingxenye yokukhonza ebandleni layo sithathalele ithuba silwesikhulu Nyazi lwezulu abefundisi bonke ukwethula isilo samabandla izulu eliphezulu ngonomnyama hlangalezwe ithuba leli esilinikezwa ukuba sikhuleke siguqe engonyameni uhlanga lomhlabathi ukuba ibandla lalo
eseliphakathi kwalo likwazi ukuthamela ubukhona bengonyama. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede abamakhosi ngonomnyama lokho bamenzi ngabakolalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile lichithwa igula endala ngiyakithiwa amalandela ubesibindi buthelezi kokuthi umuntu akandaba yebo benthuka bexokofula bethi uzwe lithini bayokwebusa bethi babankosi kanti bamgcoba amafutha empepho endala ngiyakithiwa amalandela usodidase inkonyana encane kandaba esedidima ibala umphelelo wensizwa obephelela amadoda kithi kaZulu besephelelwe ngamandla umaphokophela lobe ngayinsizwa besikalikana engabubende bezimolo bezigonyana hlangana lamakhosi hlangana lomhlabathi. wena wendlovu, wena wendlovu, bayede abamakhosi ngonomnyama bayede. Ngiyathokoza egameni labo bonke oshembe abadlule egameni lawo onke amakhosi akwaZulu adlule ngiyambingelela amaNazaretha. Nyazi lezulu linabisilo indlunkulu ekhona phakathi kwethu engihamba nayo. Phakamise okukhulu ukubonga uNdlunkulu kaMawewe, uNdlunkulu waseMashubini ukuba naye uphakathi kwethu. Ndlunkulu sithokoza kakhulu okuyisithombe sakho sokuqala ukufika namhlanje kuleli bandla. Siyathokoza kakhulu ukuba uzokhuleka kanye nathi namhlanje. Nabesilo khulu ukubonga amakhosi onke asedlunkulu, insika zalelizwe nengubo futhi inkosi nezwe kanjalo. Ngiyathokoza nabesilo ukuba nikhona. Ndunankulu usekela Ndunankulu kaZulu Nkosi Mdunge, ngithokoza kakhulu nawe ukuba khona uba umele lonke uhlelo lwe-Royal Council njengoba umntwana wakwaphinda ngene nomntwana waseyindini bengekho namhlanje. Ngithokoze kakhulu ithimba elisuka ezweni laseSwatini ngomalume nanini nabokunene eliholwa umntanenkosi uHlangabeza, naye ujutshwe isilo sakwaNgwane ukuba ezokhonza kanye nathi. Ngisekhona lapho amaNazarethwa endabeni yakwaNgwane kubaluleke kakhulu. Nike namuzwa ekhuluma lapha umfundisi uShozi ukuthi ubuhlobo osebukhona lapha ekhaya phakathi kwebandla lamaNazaretha nobukhosi bakwaNgwane sebukhulu kangakanani. Mina besilo ngokukhetheke kakhulu abahlobo bethu nabo abaphakathi kwethu esiphila nabo ngokosiko nangokosikompilo nangokwenkolo. Ubukhosi amakhoyisana ukuba nabo bekhona phakathi kwethu ukuzokhonza. Ngiyathokoza kakhulu kubo bonke ubukhosi
obukhona. Ngokukhethekile ngiyabonga kakhulu, ngiyazi ukuthi ngiyake ngithi ubaba sinehlahla ngoba sihola isizwe esinayo yonke inhlobo yomuntu, okuyisibusiso khona lokho ngoba akekho ongama yena yedwa. Ethi uShembe ungowakhe yena yedwa, noma ethi Ingonyama isilo singesakhe yena yedwa, ngoba enjalo. Ngabisilo khona la ngiyakhona ngalokhu, akekho umuntu ngingena nje kuyindaba onelungelo lokuvimba noma lokuvala abantu abasuke beze kuShembe noma beze enkosini yami Ingonyama. Angikhathali ukuthi ungubani, awukho umthetho onjalo. Ngiyacela, ngiyalawula nina besilo ngoba singabantu kumele sihlale sikhumbuzana, ngoba nikhumbule phela ukuthi singabantu, ingqondo yomuntu ihamba ikhohlwa. Ingakho uthiwa umuntu akakwazi ukuphila yedwa, ngoba usukhohliwe khona oseceleni ukukhumbuzayo ukuthi nansi indlela okumele uhambe ngayo. Ngalamazwi nabesilo siyadingana, ngingasasho igama leNgonyama enhlezi sihlalenisayo, siyodingana kodwa siyadingana singuzulu sonke ngamunye ngamunye, ngoba silapha wonke umuntu futhi ngoba silapha ngamunye ngamunye ubalulekile kimina futhi ubalulekile nakubaba. Ngalokhu baNazaretha ngiyadlulisa, nginikeza udoloqini ukuthi nithi noma nizokhala kubaba, nizocela izibusiso kubaba baNazaretha, noma ngabe ubaba awusambonanga ngokwenyama, lowo mnikelo lowo ocela ngawo, leyo nhlambuluko leyo, uNkulunkulu maNazaretha uyawazi futhi uyawubona yena. Okababa usuke sebusisile. Ngalokho maNazaretha ngiyaniqinisekisa ukhona amabandla engengezwa kuwona ukuthi Ingonyama ningayibizi lapha ngoba izawufika ikhulume ngokwedlozi nangokomuntu, ngoba ngeke uyihlukanise zombili lezi zinto. Ngizakuphinda-ke futhi nalapha ekhaya maNazaretha, ngiyaniqinisa futhi idolo njengamaNazaretha futhi njengamaZulu, ayizolo nawanamhlanje nawakusasa. Ukuthi uma kusekhona idlozi asizwane maNazaretha kahle lapho ukuthi uma kusekhona into okuthiwa idlozi, ubukhosi noMnazaretha kabuyi ndawo. Ngakho-ke maNazaretha ngikuniqinisekisela ukuba
nibambelele la kumele ukuthi nibambelele bambisisani kakhulu kwemandla kunayizolo. Anduwile manina bonke labantu ngoba sihlangene singaka siqonda kahle ukuthi sizokwenzana ngoba siyazi ukuthi uma sesihlangene kanje siyisizwe siyibandla noNkulunkulu ekhona ubaba phakathi kwethu ikhona ingonyama yenu phakathi kwenu sisafunana Manazaretha uNkulunkulu uye uphakathi kwethu manje ngikhuluma uphakathi kwethu uNkulunkulu manje ngokamoya ngoba sihlangana ngalamazwi Manazaretha okwami nje ngoba ngihlezi esihlalweni ngihlezi eduze kaBaba ewumoya wesaluleko noqina esihlalweni kunezinto Manazaretha engifisa ukuba sizikhulekele aziningi kakhulu ngoba zisuka esihlalweni sikaZulu sehlele kulibandla sehlele kusisizwe kuze kufike lapha ya ezansi ukuthi uthinta wonke umuntu Zulu mnyama khulekelane isihlalo ke sikaningi ngoba ngihlezi nje kulesi sihlalo unyazi ngoba lola lugade zona lesi sihlalo usigadile okusho ukuthi Manazaretha ngizokhuleka ukuba sibambisane entweni yenu ingalimali phambi kwenu nikhona nisafile ake kubonakala ukuthi nikhona ngikhona mina ngizonibambisa nobaba futhi sizonibambisa kuze kube sekugcineni ngoba safunga ukuba sizayinikela ngalezi ikhathi einzima kangaka Manazaretha ngisaqhubeka ngiselapho khulekelane Manazaretha indaba yecala leli cala libe yihlazo esizweni yichilo futhi esingafisi ukuba lisiphinde emlandweni ngoba bekungokuqala esethemba ukuthi ngegama lamakhosi kungokugcina bakwethu Manazaretha kuningi engifisa ukuba ngudlulise kumina ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu nobaba uma beveza leli thuba ukuba ngiphefumule ngaphezu kwesizwe sikaMageba kimina umkhuleko lokho kini ngoba ngiyazi ukuthi mangiphefumula phezu kwesizwe ngisuke ngiphefumula phezulu kukaNkulunkulu uqobo lwakhe yilokho sizwe sikaMageba ukubonga intokozo nje ukuba siphinde sikhonze ndawonye sibambane nibone ukuba ey'khathini ey'nzima ey'fana nalezi sisakwazi ukuthi sihlangane nobaba futhi sisonke sisakwazi ukuba sihlangane sibe yileli bandla kubuhlungu kakhulu ngoba kuyona le ndawo le esikuyo manithuma nje lapho esontweni ngale angikaze ngibubone ubugebengu obedlula leya ndawo la kuthiwa kusemangoti khona kodwa nakho nikhona Manazaretha
kuyangithokozisa kakhulu lokhu engikubonayo ukuthi phekwa konke ngiyazi ikati lithwele kanzima ngoba indawo yakhe. Mina ngeke ngihlale kulo ikati ke anifisi ningiphathi ukuba yile ikati ngoba ngeke ngihlale ukuthi kwenzeka kanjani lezi zinto ezikhule kangaka. Isonto lilapha eduze, indawo iphethwe ukhozi. Manazaretha uNkulunkulu khona asikhulekele inkantolo ngokwesihlalo, sikhulekele ibandla, sikhulekele ubaba, sikhulekele izwe lethu likaZulu ukuba laba baliconsela amandla bengalitholi ngoba bayalifuna. Mina besilo ngithokoza kakhulu, ngiyazi ukuba sigcina silapha. Nganicela ukuba ningiphathele kahle ubaba. Cha, ngimbonile ubaba, hayi uyethembisa uncwaba, ngiyajabula. Bafundisi sezwana kahle bafundisi, ngiyawuthanda umsebenzi wenu. Makhosi asedlubulo ngiyathokoza mina onke. Inkosi inkosise. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede Imbaba lethu ngamadoda lapha eshathini ebhalitho betshela umlabalaba elalazwamuntu lawagida amadoda langidukela umqaphe ngonyama lagidujika ezalwa kaxaba lencwadi encane ekoshe ngumkhwanazi umsetshela omkhulu lapha esifundazweni sakithi kaZulu kwezomthetho labadida labasendiya abuyele emuva amandiya enikina amakhanda ethethe izandla athi umkhwanazi udlala umambakile lapha eshathini ebhalitho xona mkhwanazi umvudlalo wesaba futhi uyenqaba ukulahla inkosi lapha eshathini bebekudlwana izilwane ngezehlathi zinkulu izindaba iphuma uphoko kwelalithi kaZulu sezosongana inkehlo imakiba umntakandaba yenqabe kopenge nabaphilezeni ngobe kulahlekelwa nayisizwe besilasenza ngakhona kithi kaZulu abaseNazaretha ngabuye ngabathanda bathatha uNazaretha bawunika inkosi uphahlwe wamhlokandaba obhuda phansi kwenkunzane bavuka kanzo kandaba zibusisa izindlela ezonyasa imakiba kokulalela izindaba ezindala ezalotshwa ngencwadi yeTestamente zathi ungayilahli inzalo kasenza ngakhona kithi kaZulu uvuma umqalo wendlela kwavuma ukobhela isimela samampondo kwavuma inkosi uThimo kwavuma unyanga yezulu bathi zonke izizwe wena wendlovu